U osnovnim školama na teritoriji opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš đaci su jutros vraćeni kućama već sa prvog časa zbog dojave o bombama. U Prijepoljskoj opštini dojava je stigla na adrese svih 7 osnovnih škola. Mi smo dobili mail upozoravajući u 6 časova i 44 minuta orijentacijono. Sve osnovne škole na teritoriji Prijepoljske opštine su dobili taj mail. Mi smo munjevito reagovali, svi normalno obavestili policiju, čekali njihove instrukcije. Negde do pola 9 su bile sve škole ispražnjene. Čekali smo posle toga inspekcijske, kriminalističke grupe koje bi došle da obiđu školu, da pregledaju škole. Međutim, pošto ima više škola, nismo znali tačno kad će doći u našu školu. Obavestili smo školsku upravu i škole gde ima druga smjena. Odlučili smo danas da ide online nastava. U toku dana čekamo nove instrukcije. Nadamo se da će sutra biti sve kako treba. Ovo je jako nezgodnom trenutku, pošto imamo mnogo obaveza i oko 8. razreda i oko ostalih učenika, ali tu smo mi uz napore svih radnika, nadoknadit ćemo ovaj dan. Prema podacima koje su razredne starešine poslale roditeljima i đacima, a nakon što su inspektori MUP-a izvršili pregled svih školskih prostorija, zaključeno je da su škole bezbedne, pa će se nastava u petak 17. juna odvijati neposredno u školama po važećem rasporedu. Nastava u srednjim školama se odvija neometano. Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi dobilo je više škola širom Srbije sa područja školskih uprava Valjevo, Kraljevo, Beograd, Kosovska Mitrovica, Niš, Požarevac, Zaječar, Užice, Jagodina, Čačak, Kruševac, Zrenjanin. Objavljeno je na sajtu Ministarstva prosvete.